My friend, mumeze mute inshuti zanjye? Uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge. Murabizi iyi channel yiyemeje kubagezaho utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi mbazaniye mega z'ubuntu. Ubyumvise neza my friend, ni mega z'ubuntu. Murabizi kuri MTN batanga mega z'ubuntu, noneho mbazaniye uburyo kuri Airtel naho baguha mega z'ubuntu. So nta kindi bisaba, birasaba simukadi ya 073 Airtel, apana 072. Utaza kuba ufite 072 wabikora bikanga ukavuga ngo ntago bikora. Dore uko bikorwa: urifashisha Play Store. Ikintu uri bwifashishe Play Store kugira ngo ubone iyo app itanga izo mega z'ubuntu. So dore uko tugiye kubikora rero, ukurikire akantu ku kandi kugira ngo bitaza kugucika. So ikintu cya mbere turajya kuri Play Store dusearching app. Iyo app ni izajya idufasha kubona mega z'ubuntu. So turaza dore Play Store ngiyi, abantu mutayibona ndabizi, abantu benshi Play Store murayizi. Tumara kujya kuri Play Store searchingemo app yitwa HX. Hano turagenda dusearching app yitwa HX. Iyo app niyo iza kudufasha kubona mega z'ubuntu kuri Airtel. So turaza muri search twandike HX. Dore ngiyi ibi byaje. So guys, no kubyandikwa utaza kubyandika nabi. So uraza wandike HX gutya, nurangiza usearching. Haraza app nyinshi ariko ndaje nkwereke app ukoresha. Dore HX ngiyi rwose, logo yayo ngiyi hano utaza kudownloadinga itariyo. Dore ifite logo imeze gutya, dore ngiyi hano. Iyi logo rero niyo ikwereka ko ari HX. Dore rero iyi niyo app babahishe, iri niryo banga aba content creator babahishe. Iyi ngiyi ni VPN itanga megabyte z'ubuntu za buri munsi, megabyte 300. Urumva ko megabyte 300 atari nkenya. Murabizi megabyte 300 zingana n'amafaranga 200 y'amanyarwanda. Ubwo rero urumva 200 y'amanyarwanda nawe wayasevinga buri munsi. So iyi VPN itanga mega 300 mu gihe kingana hafi umwaka wose. So bidatinze turayidownloadinga, downloading nge narayidownloadinze, ndaza nkore open. Yewe ndakora open kubera ko nayidownloadinze. So uraza uyifungure cyangwa se uyugurure. App yacu ifunguka gute? So mu gihe irimo irafunguka guys, wakora subscribe, ugakora share, comment ndetse ukana sharinga ku nshuti zawe kugira ngo zidacikwa aka kantu k'ubwenge. Guys, aka kantu ni umuti, ubikore neza kugira ngo udasimba step n'imwe. Turaza dukore hano kuri OK. Niturangiza tuze dukore hano handitse ngo Leta. Murahabona Leta. Ahanga bari kutubwira ngo tujoining Telegram, ariko twe ntidushaka kuba joininga kuri Telegram. Ariko nawe ushaka kuba joininga kuri Telegram waza ugakirika kuri Telegram. So twe turakirika ahangaha. Niturangiza wakirika baratuzanira dashboard imeze gutya. So iyi dashboard murabona uko imeze. Iyi dashboard niyo tugiye gukoresha tugasetingamo igihugu cyacu kugira ngo tubone megabyte z'ubuntu. So aha hejuru handitse, murabona ko handitse ngo HX. Icyo kikubwira ko ari ya nyayo HX. Murabona ko aha kabiri handitse ngo direct connected. Urumva ntago iraba connected, ni disconnected. Handitse disconnected. So guys, icyo ko yabaye connected, dore ahangaha aratangira gutera, aha haraza imibare nahaze indi mibare. Icyo kikubwira yuko VPN yacu yatangiye gukora, iri kuduha mega z'ubuntu tuzikoreshe kuri social media zose, haba WhatsApp, Facebook cyangwa se YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nka za X. Ndetse izo mega uzikoresheje ukaba ufite simukadi zirenze imwe, ushyiramo bakaguha izindi mega guys. Wumva ko aka kantu ari uburyohe. Urumva ufite simukadi 3 cyangwa 4 wazajya ukoresha hafi gigabyte yose ku munsi. Sorry, turaza aha mbere guys, urahabona handitse ngo random auto select save random. Ahangaha hadufasha kuba twabona megabyte ku gihugu cyaba gifite server.
ugomba gushyiraho random kugira ngo ahantu icyo gihugu server gifite server nicyo kiri buze kuba connected kuri VPN yacu. So aha kabiri turaza twemezemo, aha niho tugiye gushyiramo igihugu cyacu kugira ngo tubone megabyte y'ubuntu. So guys, dore ngaha murahabona, aha ngaha niho tuje gukirika tugashyiramo server yacu maze VPN yacu igatangira gukora. So turaza tudatinze bemezeho, urabona baguhaye amaseva menshi. So iyi VPN ntago isaba mega nyinshi, wowe biragusaba mega cyangwa se kuba uri nko kuri wifi ukayidownloadinga byonyine. So cyangwa se ukaba ufite mega zitarengeje 27 zo kuyidownload. Aha urabona baraduha amaseva menshi cyane, urabona aha harimo za Kenya, abantu bose bari muri Kenya nabo bari connecta, ndetse urabona ko VPN ikoreshwa n'abantu benshi cyane, ibihugu byinshi birayikoresha. So nawe rero watangira ukayikoresha ugasevinga amafaranga. Urabona ko harimo za Mango 4G. Mango umuntu ufite Mango 4G mu Rwanda nawe agomba kuyikoresha. So turascrollinga tumanuke duhige igihugu cyacu cy'u Rwanda, turakoresha Airtel Rwanda. So turakomeza tumanuke tuze turebe ko tukibona. So guys, iyo ubona biri kukugora uraza ugasearchinga aha hejuru. Guys, muri kuhabona aha hejuru niho uza ugasearchinga ukandikamo. So guys, urabona iyo tuje tugasearchingamo igihugu cy'u Rwanda, urabona ko tuhita tubona izi server bari kuduha server iyi ngiyi, bari kuduha server iyi. Server ya mbere bavuga ngo Rwanda Airtel. Iyi Rwanda Airtel mwibuka niyo twe turi bukoreshe. Server ya kabiri iraza yitwa Mango 4G. Iyi ngiyi ntabwo tureba, cyakoze uramutse ufite simukadi ya Mango 4G wayikoresha igakunda nayo. Urabona ko turaza twemezeho iyi server yacu yo mu Rwanda. So turemeza kuri Rwanda Airtel. So guys, urabona ko ibi bintu byamaze kwisetinga gutya. Ugomba kubanza kujegunga ukareba ko ibi bintu byuzuye. Ukareba ko ahangaha harimo random server, ukaza ukareba yuko ahangaha harimo Airtel Rwanda n'ibikoresha Airtel. Bibutse ko nukoresha Mango 4G nawe bikunda, ufite Mango 4G nayo ya Airtel yawe. So noneho turaza dukande muri iki kiziga cyacu. Iki kiziga ni tuje guklikamo kuri start, ariko mbere na mbere ugomba kuba wafunguye data. So numara gufungura data niho uri buze gukirika. So turaza, urabona ko data zacu zari zifunguye. So turaza uzifungure, ubanza urebe ko hatarimo ADG cyangwa se hatarimo web. Iyo harimo ADG iba yafashe 2G, icyo gihe ntago mega z'ubuntu baziguha kuko iba itari gufata umuvuduko wa 4G cyangwa 3G. So turaza tudatinze dukike kuri start. Urabona start kugira ngo bagire ibibazo. So guys, urategereza isearchinge yandike connect. So wabibona ko yabaye connected. Ahangaha ubu mega z'ubuntu batangiye kuziduha. Igahinduka icyatsi kibisi. So kugira ngo dupime yuko megabyte zacu baziduhaye, ugakora handitse cross. Kuri YouTube, turajya kuri YouTube turebe ko mega zacu ziri gukora. Ese koko ibintu birakora? Guys, ibi bintu nubona bikora ntugende udakoze share, subscribe ndetse na comment. So turaza turebe, urabona ko megabyte zacu zirakora, urabona ko zikora ku muvuduko wa 4G. So guys,
ntugacikwe aka kantu k'ubwenge kandi ugasharinge inshuti zawe nazo zikamenye. So umuntu utari uzi izina rya channel yanjye yitwa Zuna Legend, turaza dusecinge kuri YouTube, dusecingemo Zuna Legend, turaza dusecinge Zuna Legend. So guys, urabona yuko yihuta dore ngiyi channel yanjye, dore nuko nguko imeze. Subiza inyuma atari bahabonye, dore ngiyi nahangaho ugomba kuza ugakora subscribe, ntuzagire ahandi uyoba, uze ukore subscribe, njye nkomeza mbatemo utuntu tw'ubwenge, kandi nawe uze utange igitekerezo ikindi wifuza, waba wifuza megabyte zo kuri MTN nazo nkabakorera video, maze ukaryoherwa na internet y'ubuntu ibereye mu rugo. Waba wifuza uko bahakinga wifi utayizi, ibyo nabyo rwose mugomba gutanga igitekerezo nkabibagezaho. So urabona yuko iyi channel yanjye, urabona ko ugomba kuza ugakora subscribe. Rero ngizi video nakoze zose waza nawe ukazireba. Hari n'izindi VPN nakoze nazo zirakora 100%, yaba ari iyi video ndetse n'iyi video, izi zose zivuga uko wakoresha internet y'ubuntu. So guys, urabona aka kanara k'ubwenge, urabona ko utagomba kugacikwa, ugomba kugasharinga n'inshuti zawe zikakamenya. Reka tujye no kuri Facebook turebe. So guys, internet irihuta, ikoresha umuvuduko wa 4G. urabona ko kuri Facebook naho irihuta cyane. So guys, ugenda utakoze share, ugenda utakoze subscribe, ko ibyo nicyo mba nshaka nanjye kuri mwebwe, kugira ngo namwe mubone k'ubwenge. So you are welcome, umva kagushimishije, kore subscribe, tuzahora muri video itaha. Murakoze kandi Imana ikomeze kubarinda, mugire umunsi